أحمده وأشكره على نعمه وعظيم نواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وداوموا على طاعته، واسألوه القبول والزيادة من توفيقه، فإنه يحب من عباده الذين يدعونه، بل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يرد سائلا ولا يبعد راغبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. أخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان. فحري بكل مسلم أن يدعو ربه ويقبل عليه في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال، حتى يطمئن وينشرح صدره وينال مبتغاه، وله في ذلك أسوة في أنبياء الله ورسله وفي عباده الصالحين. يتي الله سبحانه وتعالى ولو علم تويه محمد يتده كما ولكو يتره يتم كنت الله سبحانه وتعالى يمر إن ند قلمه ويمر إن لند قلمه. يتم كنت الله سبحانه وتعالى جرنمو إدو نيما جمكو إدوك مكو مودي سيدو على ربتين قومة ونا كنت الله سبحانه وتعالى kala ko neɗɗo o rewi ko wona Allah o rewi ko hana rewde o rewi ko addatana ko pottintalorra. To seedo oɗo mo suɓi o nule meɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko mo suɓi o nule meɗen, en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o juulo e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓuɗo jokki pewal maɓɓe hadal ngal daro. ɓawo ɗum ko ano yo julɓe hule Allah subhanahu wa ta'ala. hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko nafoore wonande jiyaɗo Allah on, ko moƴƴere wonandemo, ko ɗum ɗo woni keye makko mo tawata on o yeebata ko so tawi o yeebalimo. hule Allah subhanahu wa ta'ala duumo ɗon e ɗoftagol mo ngol, ko waɗi ɗoftagol Allah gasata waggol hande acca janngo, gasta waggol bimbi acca kikiide, ko ma neɗɗo on o duumo e hoore ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala e sa'i ɗiɗin fuu. toroɗon mo kanko subhanahu wa ta'ala yo o jaɓan on, o ɓeydana en ko wiyete kon hawrindinede e sawaba, sabu neɗɗo on wona ƴewde makko nden, wona gandal makko ngal, wona jaahu makko on, wona jawdi makko ndin hawrindintamo e sawaba ko si Allah hawrindinimo. idan si tawi Allah hawrindinali neɗɗo on, fiitum himo jangi o hawrata fiiɗum, fiitum himo jogii jaahu ma himo mari jawdi, si Allah hawrindinali mo sawaba o hawrata. idan neɗɗo on no hani torade subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrin dimmo e ko wona e ɗaɓɓede kon, sabu so hawral nafatamo hay ko sokkilade makko nde. ande haray kanko subhanahu wa ta'ala himo yiɗi ɓeɗo jiyaɓe makko ɓe no noddamo, bal hattali ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yamiri jiyaɓe makko ɓen yo noddumo, o hattali ɗum kadi o fodi wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala so noddama o nototo. hay si tawi woni haqqille maɗa no fanɗani ɗum, ma alhaali on no woniri noon no jiɓuma, hatta tabintine wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko o jaabinowo, ko o fodi kon kadi wona o lundotoɗo. kanko subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam yo humpitu en enen jiyaɓe makko ɓen, wondema en o yamiri e yi en noddumo, o fodi en kadi o sen noddi o noto. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. joomi moɗo wi'i noddelam mi nototo on, ɓeɗo mawnintiniɓe e noddugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi o naade ɓe jahannama haray ɗo wonde jasre. idan haray ɗum ɗo no wi Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en yi en noddumo, ko kanko yamiri en ɗum e an neɗɗo on no hani taskoɗa moƴƴe anda Allah subhanahu wa ta'ala woodinɗoma on
o waɗuma no wawɗani o jonnuma embere ko wonduɗa e mum kon e gandal embere ko marɗa kon e moyen embere ko jogiɗa kon e duuɓi e waɗanma ko marɗa kon e hakkil kala ko woni e jungo ma ko kanko waɗanma ɗum oɗo watama weltindade ina wawi no weltindade mo an kono kanko o watama weltindade idan so weltindiga kadi moƴƴata sikkugol ma Allah subhanahu wa ta'ala toppitata ko ma ko sikke bonɗe sikkugol ma Allah accirete hoore ma ko sikke bonɗe idan no hani neɗɗo yo o hoolo Allah subhanahu wa ta'ala wono tawiri noon a woodano haɗi e muyɗe makko ɗen o woodinima goɗɗo wawatano miijotade ha omo woodinima taw nene ma wawa ɗum baba ma wawa ɗum siɓɓe ma ɓe wawa ɗum a heɓude ɓeeɗo fof tumande Allah mum woodingol ma ngol taw idan ma dama o jaɓi o muuyi o woodinima kanko subhanahu wa ta'ala o addima fewno nde o faalama addude nden o waɗima e alhaali mo faalama wadde on idan jaɓanmo kadi simo faalama waɗande hunde o waɗay nde simo faalama wadde hunde kadi o waɗay nde ɗum naha o landoma ɗum haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ruttata landiɗo wona sifa makko on e sifa yimɓe ɓe wona gootum goɗɗo landata komo kanko Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo e jiyaɓe makko ɓe landata komo o ruttamo taw o jonnali may bus wona noon kadi kanko subhanahu wa ta'ala o woɗɗinta rerɗuɗo faade e makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ala hay e hunde nde tawata no teddi ka Allah subhanahu wa ta'ala himmi ka Allah hewti toragol mo kanko subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi o holli e wondema seede ko o jaɓowo du'a ko yiɗɗo noddede ko jaɓuɗo noddede ko o nototoɗo nodduɗo hay ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe sirkanoɓe mo kanko subhanahu wa ta'ala fewde nde ɓe acci nden sirku on ɓe noddi mo kanko tun yerkum tumbun ɗon haysi ɓe yiltote sirku on toon ɗon jaabinanayɓe yani neɗɗon haysi ko sirkanoyowo Allah haysi ko wonnoɗo sirkande Allah kono si saa'i ɗum hewti fewdo ɗon o laɓɓinani Allah noddi Allah tun Allah darata fi o sirkino ma fi o sirkoye après o ronka mo jaabinande o jaabinanama fewno ɓe o laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala wine laaɗo yo lando ɓeɗo yimɓe sirkoɓe qul man yunajjikum min zulumati albarri walbahr tad'unahu tadarru'a wa khufiya la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin qul illahu yunajjikum minha wa min kulli karb lando ɓe ene ko hombo woni mono danda on e boneji ɗin ka leydi yani zulumatul ard niɓe ɗen ka leydi e ka maayo ɗo wona niwre jemma ko niwre bi mana ɓittendeji ɓe hawton e mum kon sattendeji ko hawton e mum kon ko hombo woni mono danda on e ɗum tuma nde ƴettanno ɗon mo ahadi la in anjana min hadihi lanakunana min ash-shakirin si tawi woni Allah dandi men e nde sattende ɗo min jarnaymo hombo no waɗo ɗum qulillahu yunajjikum minha yeetoɓe ko Allah woni kono danda on e ɗum wona ɗum ɗon tun kadi wa min kulli karb ko kanko kadi woni dandowo on kala sattende idan haray Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on si yimɓe ɓe yehi haa ɓe hoolike haqqille maɓɓe ɗen yehi haa ɓe hoolike gandal maɓɓe ngal yehi haa ɓe hoolike moye maɓɓe on ɓe yowitike e ɗin o andinayɓe himo woodi mana o adde piiji andintinaɗi yimɓe ɓe jaka wona ko ɓe hoolode ko Allah ɗum waɗi so wi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون si yehi ha yimɓe ɓe lanni bewde hoolora piiji ɗi ɓe jogii ɗin ɓe hoolora moyeji maɓɓe ɗin ɓe sikka ko kamɓe woni wadde ko woni wadde kon fof Allah subhanahu wa ta'ala nangitireɓe bonnere maɓɓe koye piijo ɓe yeɗɗito oɗo jarrabuyeji ko woni e saakade e ley nguɗo kammu e zamanu mo wonɗen on sabu zamanuji ɗi fof no jarriba kono siga zamanu mo wonɗen on ɗo kadi no fanti ko woni alaka e taskede alaka e moɓidirede yimɓe ɓen ala e gollirde haqqillaji muɗum ɗin fi ndaarugol piiji ɗin no ɗi famora si wona ɗum jarrabuyeji wonɗi fewno ɗo ni so tawino haɗa ɗi moɓidirede a tawayno zamanu men ono jogui jarrabuye mo zamanu o jogaki idan ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗiri ɗum wona fi monanagol yimɓe ɓe wona fi lettugol yimɓe ɓe wona fi ɓittingol ɓe ko fi yoɓe yeƴƴito ɓe anda heɓe jeeya liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un
fiyo ɓe yiltito e Allah o rujuu ɗo wona ba'da al mawt qabla al mawt ko fiyo neɗɗo on andi to he jaka Allah subhanahu wa ta'ala no woodi jaka Allah ko kanko jogii piiji ɗi sabu so yehi haa wiɓe gayna ɓen fof tawi gaynaali hannde kadi Allah ɗaɓɓidete saanga mo wonɗen on fewndo ɗo mɓuri tañƴinaade ɗayno ɓen buyi ko toon ɗo ɓe wirtoto sabu no woodi yimɓe ƴettuɓe hoore mum jonni haqqe Allah on wi Allah waɗay ko watta ɓe waɗay ko Allah watta kon ɓe waɗi hoore maɓɓe ɓe anndi ko watta janngo hiɓe waɗindi ko wirni ɓe waɗi hoore maɓɓe hiɓe waawi wallude neɗɗo hunde nde Allah wallali mo e muɗum idan fewndo ɗi alhaaliji si araali fenaande ɓen nden ne yaltata ko fewndo ɗo fenaande siga ɓe yimɓe yaltata ɓe etooɓe rewa reweteeɗen fof tawa gasata sabu fewndo ɗo ko Allah jogii piiji ɗi koko wiino kon ma yaftahi llahu linnasi min rahma fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim ko Allah udditani yimɓe ɓen e yurmeende kon alaa woro no jogitaare wono tawide noon si Allah faalama saƴinde ndiyam ko wawɗa ko dogogol ɗuwoyo a wata hadde nde hara so addi naange ko wawɗa ko dogogol ɗuwoyo a wata hadde nge yalta wa kadalika so tawi Allah addani yimɓe ɓe neweende junngo jogotoɗo ɗon nde neweende ala ndaron ka hewtude kono noon kadi so addi sattede junngo wawɗo wiide nde watta ala amman hada alladi yarzuqukum in amsaka rizqa amman hada alladi yarzuqukum in amsaka rizqahu man ka ko hombo woni on mono artika on sala wiide ko artika makko on ala on bani adama ala wana lanɗo wana laamaɗo wana jannguɗo wana mo jannga hay gooto wawɗo ala sabu ko wawɗa ko yahude aawa so fuɗɗinaali honɗum watta si fuɗɗi sawtaali honɗum watta si sawtitaki hay hunde ala ta honɗum watta ɗum ɗo fof bani adama wata waɗde ko waawi ko wiide ko remu ko ni e ni remirte ko ɗo remete ko fewno ɗo remete kono ko haaɗon o waawi so a ƴetti abbere ma nde ukki ka leydi wona an satande hande fuɗa wona an fompatande hande yaltande ñanɗa idan waɗo ɗum ɗon on ko o woni Allah subhanahu wa taala oɗo si a wedditike oɗo sikki ala iwata probléme haray kanko subhanahu wa ta'ala nelaɗo maaki ala hay hunde teddunde ka Allah subhanahu wa ta'ala hewti noddugol Allah ko ɗum waɗi haray no hanani neɗɗo julɗo fof neɗɗo julɗo yo o noddu joomi makko o fewtita e Allah woni ko fewndo sattende woni ko fewndo newende wona ya waɗi hoore ma jikku ma on an ko si tawi satti tun nodda Allah balno jeeya e ko yimɓe zamanu men on jarribora kon ko tawata heeferaɓe aran ɓe ɓen hade jarriboraka heeferaɓe aran ɓen si sattino ɓe yimtotan Allah subhanahu wa ta'ala sirkoɓe aran ɓe ɓen si yehino ha satti ɓe wallineno sanamuji maɓɓe yilto e Allah subhanahu wa ta'ala kono joni ko hay julɓe joni ɓen si satti ko nokkuɓe ɗaɓɓata kaɓe yarnaka Allah idan si tawi sattede yiltal goɗɗo e Allah kono yiltotama Allah hay fus idan Allah ko addata nawnare adda batal adda perdi adda toñede ɗum ɗo fof ko darugol e fiya yilto e Allah subhanahu wa ta'ala ko liyuziqahum ba'da alladi amiluhu la'allahum yarji'un ko meeɗingol yimɓe ɓe yoga e golleji maɓɓe sabu bonnere wona ko yimɓe ɓe sikki ko bonnere tun woni bonnere bonnereji boy no woodi wonaɗe waɗede tawa ko makko baaɓe woni ɗi e wadde ɗi sikkatake makko ba waɗe siga muɗum tawa ko bonnere idan kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko o hawja ko halim o nangata goɗɗo nangal juppude wotere o nangete tun fi yeƴƴintingol ma andinema na a jeeyi hoore ma wona woni wadde piiji wadde ɗi na haɗi ko waɗa haɗi ko piiji ɗi haɗa ɗin na haɗi ɗi idan haray neɗɗo no haani noddude Allah subhanahu wa ta'ala e fewnude ɗin fof fewndo sattende fewno newende fewndo cellal e fewndo nawnare e denndangal alhaaliji makko ɗin haa ɓernde makko nden tabita nde yaaja o heɓa ko ɗaɓɓi kon noon haray ñentinirgal makko ngal e ɗum ɗon ko ɓeeɗo nulaaɓe Allah e annabaaɓe makko ɓen e jiyaaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen ko waɗi subhanahu wa ta'ala sen taskike alqur'ana moƴƴa en taway annabaaɓe ɓen ɓurɓe heewde maɓɓe ɓen alaa mo heɓaali probléme e ngurdam muɗum ɗam ƴettude arano maɓɓe on adama alayhi salam ko kanko atta tageede kanko atta nemineede kono kanko atti heɓde probléme kadi ka hoore leydi ɗo ko waɗi alaa probléme sattuɗo mawnuɗo hewti yaltineede aljanna ɗum eɓɓindirtaake folleede e laamu ɗum eɓɓindirtaake perdugol futukihu eɓɓindirtaake e mayreede ɓikkum eɓɓindirtaake e bone wo bone goɗɗo yaha haa naata aljanna o wona nder ton Allah wiyamo uskun anta wa zawjika aljanna wa kula minha haysu shi'tuma ragada o nema ɗo alaa nema hewtowo me piijo bañaɗa waɗde ka hollitto hay goto waɗnaka ngo tagore nde
sina adam yaha ha o wona nder ɗon kadi tawa ko o yaltini o jippoɗo o jetta ɗo o ƴatta idan probléme o tawa ɗo ga kono solution hombo ɗaɓɓuno ka hombo yano windoy kaka hombo yano limoyi ko hombo daranno adama subhanahu wa ta'ala halani en konto him solution fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi talaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi wanata goto e lurede o yahuno wanata goto e yimɓe ɓen o yahuno wana lanɗo goɗɗo goo o konkanoyno bal talaqa min adama min rabbihi kalimat ko e Allah o yiltiti raɗiɗo mo on ka aljanna ko waɗi Allah kanko so on haɓi ko ya ɓattomo so weldi ko ya ɓattomo la malja wala manja minhu illa ilayh ala ka yahata roki zoɗa tawa a daɗimo siko goɗɗo e lamɓe aduna haɓuɗa sa yalte lamatere makko lanni siko goɗɗo e marɓe haɓuɗa sa yalte lengal makko ngol lanni amma Allah so on haɓi amara nokku goo ka yahata tawa ɗon na kanko jeeyi idan solution on ko honɗum so on haɓi koya dogo kadi arta jeejama ko waɗi kanko himo jaɓi ko kanko tum wawi wi'udema waɗu saloɗa wadde o innama ar jeejela maykene laysa ka mislihi shay goɗɗo ko woni mokko bawo ko woni tedduɗo o ko woni gannowo ko woni moƴƴuɗo jikku o o wawantama ɗum himo wawi ɗum bonnamo ara torɗa o yaafo kono bonnamo o noddema kadi o jeejama yan torɗamo yaafuye ko wawi ɗo ko rabbu samawati wal ardi idan adama nde heɓuɗuma probléme solution makko ko honɗum ko du'a qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-ghafilin joomi amen men toñi hoore amen sa yaafaki men yurmeɗa amen men perde idan ko ɗum ɗo fof wonno ko yewti jaka yo ko du'a wonno solution makko annabi yunus alayhi salam ha hande goɗɗo heɓali ɓittende ka hoori leydi ɗo e arɓe ɓen ka hoori leyɗo ɓittende heɓi nde neɗɗo yo yahu ha tawa himo ka nder maayo wona laana o jogi e nder ngo maayo kadi ko nder reedu lingi o woni homo windantama ɗo ko waɗi sa nani e yaha yiida e windo o ma winda e mocco o ma yiida e goɗɗo go ndaarowo a yiidi goɗɗo yahana goɗɗo ka no woodi ɓittendege tawata bani adama ɗon hay nokku mo yahata goɗɗo yiidon ala so a ƴeewi yaɓe yehi ha ka weeyo ngal fof kiti yangol a yahata kala mako ma ɗo ka donc rabbu samawati on tum wawma dangude o si a naati e laana yehi ha ka hakkude maayo ndiyan ɗan iwri kenɗe ɗen fof henndu ɗuuɗi wawɗoma dandude ɗon ala sona Allah mo wawɗa kadi yahude ka mun ɗon sina ala sona Allah idan yunus alayhi salam tumande o uttiyaka nder ndiyan lingingi moƴi mo yehi ha ka nder ndiyan nder ton o tawi hakkil makko ki bonali o miijiti ha tawne pellet o no andi ko moyete Allah siko an ma min ma goɗɗo goo waaɗo no wawɗen ɓe finde mum loyi yimɓe ɓe hoolaki Allah siko ɗon hewɗanno en pellet ɗo lutenote kono ndaare mawɗo on ko ɗon o jooɗi ka nder reedu lingi ɗon hingi ñaamude ngi yara e hoore makko ɗon o wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin subhanahu wa ta'ala tigi wi lawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun o sinano wotinɗinnoɗo Allah sinano subbinjanotoɗo Allah sinano noddowo Allah adande ñande kana min al-musabbihin qabla dhalik lawla annahu kana min al-musabbihin qabla dhalik la labisa fi batnihi ko tawde harimo wowno noddude Allah ko Allah wowto noddude si satti ko ɗum waɗi ndeñande o noddi Allah siko ka goɗɗo o wowno yahde ɓay ndeñande o wata yahde o firteno kan idan madama harimo andi Allah imo hooli Allah imo andi hunde nde kadi fewndi wo Allah ronkatande ko ɗo o yiltiti subhanahu wa ta'ala Allah yaltinimo heɓi tene makko ni oɗo Zakariya alayhi salam mawɗo on duuɓi temedere himo wuurida holle ɗo himo ñamude o yara o yehi ha o heɓi temedere e noga himo ñamude o yara o heɓali ɓikkum hay nde wotere kono ɓay himo hooli Allah himo jaɓi pellet si Allah no faala wadde hunde nde wona ñande nde o faala nde wadde nde kono wanno o taƴanoki yumene Allah nden o taƴaki Allah no wawi mo hokkude ɓiɗɗo siko goɗɗo e meɗen ene julɗo ɓen hande ko gollowo ɗaɓɓayno na ɓiɗɗo mo temedere e nogay kala clinique mo natɗa wiɗaɗa faala ɓiɗɗo ma inne o mawɗo feeti e ɗaɓɓita siɓɓe maɓe ma inne joni cippe ɓe mawɓe tawa yeeɓo waɗi no ɓuri hakkille maɓɓe si kono nde tawno himo jaɗi subhanahu wa ta'ala waɗe hunde nde faala o towti Allah kadi toyimo
قال ربي إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وودي وسيلة مكون عندك وسيلة أني ربي إني وهن العظم مني الله لي أن لي واستعل الرأس شيبا فريد هبك هوريان تننم ولم أكن بدعائك ربي شقيا مترتاكم أن الله رنك على الجنود سبب مراتب كرسونا mi maramu mi lewati wana mi aramu mi toroti wana idan mi torata ko maron kala wala ko maka kono mo qala inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhira fa hab li min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya allamihu li musidangal tago anna batu to jogi gon o yi ali rono dina kan e gorol makko ngol jogi to ka jonnon ande makko den tay susi makko on fof ko hebgol bikkum aray ko jogito ka diina baaw makko lu wonno ande makko den idan autori subhanahu wa ta'ala o holli ella mo mari on ka suudu wa kana timraati akhira o debba on ko dimaro ha hande hebal yanurede kono non torki ma Allah okkam biddo mono ronan mi rona be ngure yaquba den wada ma kadi neddo mo falada ndaren bay halanaado on ko gaynowo to o ɗo heɓi boobo tawi boobo on inna inde makko nden ado so wede taw subhanahu wa ta'ala noddi mo ya zakariya inna nubashiruka bi ghulam ismuhu yahya nubashiruka bi ghulam ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya zakariya men e weltinirde ma heɗa boobo inde makko nden ko ni boobo heɓaka taw fi wata heɓo ma fo fi innugol subhanahu wa ta'ala innumo taw inde makko nden ɗo yo jibinede idan eɗo fof probléme ɓe ɗum in solution majjen kon to ɓe yano ko du'a ko Allah ɓe noddi Allah waɗaniɓe kadi o yilti kadi o jippini qur'an o humpiti en ɗum feƴƴino fi hon ɗum fiisi goɗɗo min heeɓi goɗɗum e ɗimi yo o yiltoye Allah subhanahu wa ta'ala o anda on noddanoɗo hanki ha hande himo wooda ko imma haɗa noddowo woni ala kono noddeɗo kanko mo woni so a noddimo kanko o jaɓata أيها المؤمنون تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه والثقة به والرضا بسنيئه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه من أعظم ثمرات الإيمان وأجل صفات المؤمنين فأنا يقول إن عندي هرج يتقول ما أنجل فيما أنفم أكثر الله هذا هو الله لهذا جاينا بأيه بيجندل ahol laali hida gayna bay a hebi jawdi ahol laali hida gayna bay a hebi duubi ahol laali hida gayna bay a hebi laamu yetta fiyaake ma on jaba fewndo ka wonda wo e niveau hida way o nyande wonda penuje hakkone ko dene maka kala ka fewndida e niveau e ngurda mada dam siko jawdi siko gandal kala ko wonda yeso rabbus samawati wal ardum hida way o nyande wonda penuje nyande ene ma no wuni ma hunda wawa wadande hoore ma yetta fiyaake ma an fu jonna rabbus samawati wal ardum waɗugol ɗum ɗo hooloro Allah subhanahu wa ta'ala hoolo Allah sabu neɗɗo no hooloro Allah ara hoolaaki mo hoolagol Allah ko jaɓugol so wiima waɗe o waɗe haa hannde o ɗanaali goɗɗo haa hannde o fodaali o lundi o waɗaali ɗum haa hannde ɗum woni hoolagol Allah ko wiima o waɗay ko ngo waɗe hoolorgol Allah ko ƴettugol fiyaake ma on acciraama kanko Allah jaɓaa o gaynay ara laɓa goɗɗo ko watta hoore ɗon ara na ko ɓeya wiyata kon to goonga ko Allah watta kon noon piiji ɗi fof no mari sabu waɗɗo piiji ɗin on ko kanko waɗi sabu piiji ɗin kadi Allah watta yo hunde wonu tawa ko a waɗata sabu mayre on piiji fof waɗani sabu ha gayni o holli kadi ko honɗum woni sabu on siko aljanna faalaɗa Allah moƴƴini aljanna gayni o waɗi ko honto rewete ha aljanna heɓo wana am moƴƴinanta hoore ma honto rewata ha heɓa aljanna abadan siko arsike faalaɗa Allah waɗino arsike o gayni o waɗi kadi laawol ko honto rewete ha arsike heɓo siko ɓiɗɗo faalaɗa men siko cellal faalaɗa men kala ko faalaɗa kon Allah taw waɗi ɗum gayni par ce que si woɗana faltanoke taw faalegol ma hunde nden taw nde woodi a andine nde woodi ɗo to faalaɗa idan waɗɗo nde on no waɗi ko honno nde heɓorta wana am moƴƴinanta ɗum hoore maɗa idan hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala hooloramo
weltora ko o waɗi kon muskila jamma buy on ko ɗo woni ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko ma jaɓa ko waɗi ko naaya ndaaru fii fof no selli an hiɗa nawni monoɗa taw an ko nawnugol ngol moƴƴatma ko ɗo waɗi talle waɗi ɗum ɗo naaya ndaaru ɓay fof no mari a ala monoɗa Allah taw ko ɗum moƴƴatma fannin a heɓaali ɓernde jaɓɓunde ɗum harayɗa salligade juulagoy haraɗa salliga juuldirde kono so julɓe ɓen noddama haray amana ton geɓal ko ma weltoɗa ko Allah waɗi kon si o waɗima a neɗɗo mo sella wona a fajjitani ɗum hoore ma ko Allah waɗuma mo sella o waɗima a yiyata o waɗima a nanata o waɗima a wawata wolde ɗum ko kanko waɗi ɗum o waɗima a wawata yaade ko kanko waɗi ɗum o waɗima a sella jaɓu Allah ko waɗi ɗum kon e hoore ma taw ko moƴƴere ma nden noon hasi welatama waɗi Allah no okkora neɗɗo tawa ko ndaarugol mo himo ɗawa kadi neɗɗo tawa ko ndaarugol mo idan weltorgol ma ko Allah waɗi kon moƴƴina jikke e Allah jaɓa pellet Allah toñatama Allah bonata koye maɗa ni tum hay ada a wodede bonake e ma nande wodoɗa anduɗamo rewɗamo nande toon bonato e maɗa wo huwa akramu akramin ala wawɗo teddinde giɗo mum moƴƴo e giɗo mum hewti rabbu samawati wal ardi idan Allah andinoma a wodaka o moƴƴinima o addima zaman mo faalama o waɗima mbadidi faalandi o okkima yer ko faalama okkude kon wata sikkumo sikke bonde si o faalano kay moƴƴindema acci tan fil adam haɗa wodaka fiw so faalano ko moƴƴale maɗa idan ka o adduma o woodinma ɗon tentini kadi o waɗuma annduɗa Allah no woodi o waɗuma kadi ko a julɗo ɗum golli Allah no faala moƴƴade ma idan moƴƴi jikke maɗa ɗen e makko sabbitagol yolɗede immorde to makko ɗiɗo hoolagol Allah hoolora Allah acca fiyake mum o e junngo Allah subhanahu wa ta'ala jikka Allah jikke moƴƴe sabbitomo sa haɓɓike ko ñande falɗa hunde nde watta na a watta nde gasata ko hay nene ma e bemma wala tawande falɗa ko ñande falɗa nde Allah o waɗe ko faalaɗa ko ñande nde o faala nde na ñande falɗa nde a jaɓanemo ɗum subhanahu wa ta'ala kanko ɗaɓɓutun ko faalaɗa kon sabboɗama sen daari ñande annabi ibrahima alayhi salam wuurno makka e ñande nde makka nde woni hannde en tawa ibrahim o ɗaɓɓuno ko faala kon Allah waɗi nde faala nden ka ñande nde o jooɗino wi rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baytika muharram rabbana liyaqimu salat faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ñande o wolnol ngol konngol e hannde e lettu no serti ka ñande nde tawata nde wona ndiyam wona ñaamete wona otuhum wona motuhum kala ka hokkiɗa ko mekkugol pelle ɗowdi ala tayaɗa o ko soñja nde ñande mum e hannde ɗo ka tawata kala fokkiɗa climatiseur no joƴƴina ko heddi ko ɓaawa baboy gowni waɗaka climatiseur ɗum kadi ko e gasata sakum fusu ko jona ɗu waɗen idan kono du'a makko ko tori ko woni kala wonɗo ɗon e nema hannde ko ibrahima toranimo o heɓa pourcentage ka kala nemiɗo ɗon hannde nema woni rewo feƴƴe woni hoɗuɗo ɗon kala yahuɗo ɗon heɓi ɓuttu ɓernde heɓi nemam heɓi kolɗo hoolare o wiya alhamdulillahi ibrahima heɓata ngeɓal par ce que kanko suuɗi idan ko ma jaɓa ta torike Allah a hoolike mo a hawlorimo jaɓa kadi sabboɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki Allah jaabi nanay goɗɗo e mon du'a fanni o hawjaali ɓe wi nelaɗo ko noon tigi hawjirta o wiya mi torike hami wonki Allah jaabinaali a ndaara e sunnaji Allah ɗin e piiji ɗin Allah subhanahu wa ta'ala sunna makko on e piiji ɗin fof ko irgol toso kum yaha wona jannu huunde o addaali tawa kono nde fotata noon nde ardi wona an wona piiji heddi ɗi so a miijitike hoore ma to ndo wonnoɗa penhum a waawi sabbaade on tuma ko wonɗa paykum a waawi sabbaade ko wonɗa cugalum a waawi sabbaade haa jooni a woni makko ba a sabboto kadi
ko habbinoma ha ɗo ko ma habboɗa kadi wala yahaw jam Allah ko woɗinde jonnugo makko mo jonnata ko o wonira jonnude makko kadi o jonnatama sabu ko jonne ma koko tawata kon si o jonnima nafete ina wawi wona ɗo naɗo labdani a yahay hiɗa muuse ha mogga maayi ɓeyna ƴetti nde ɗo hannde yonta hannde ƴetta wonde an sago ma na noon ka fa ƴeɓɓe fof joni ha ƴeɓɓe fof joni on a hellay ese tan idan hawjere nde gasata ma sabboɗa waɗugol ɗiɗo ko ɗum woni dimɗe gomɗinal ngal tan nani iman neɗɗo no gomɗini neɗɗo ko joom gomɗinal dimɗe gomɗinal ngal ko ɗiɗo hoolagol ma Allah hoolorama jaɓa ko waɗi ko hiiri ko ɗum haani wonde jikkamo jikke bonɗe jikkamo jikke moƴƴe afan yiltoɗa habboɗa kadi sa waɗi ɗum ɗo haray a heɓi koyete kon dimɗe gomɗinal neɗɗo on إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يسارع الأحداث ولا يقاوم الملمات ولا ينازل الخطوب إلا حينما يتوكل على ربه ويثق به ويفوض الأمر إليه ويدعوه ويستغيث به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافئه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه وهو سلاح المؤمن. neɗɗo kanko tun e haqqille makko ɗen kanko tun e doole makko ɗen e pinal makko ngal o wawata gartade piiji wonde jinnuɗe ɗi sa mi wattanila moƴƴa ko Allah waɗani en torakimo kon ɓe ndirtake ko wondema tonade kon kam ko tawata kadi leɓe gasta wonde ko ɗum waɗi Ibnu Qayyim o wi piiji ɗin fof ko tawi yimɓe gasta e ɗum ɓawa mum kon ha hande ɗi sattali ko gunda gasta e ɓawa mum kon ha hande ɗum sattali ndaarel lanɗam ñaameteji ɗin fof ɗi weli woti ɗi waɗama lanɗam ka ha hande fini lanɗam ala ɓeydade par ce que ñaamowoma waɗa lanɗam ndiyan nan kasalik ha hande ndiyan ko inna satti o ko sattir kaɗa heɓa toɗa satta kono ha hande fini ndiyan sattali ka ko yimɓe ɓe gasta e ɓawa mum kon fuu Allah no hoyni koko tawata kon ko bungo waɗirte ko ɗum no sattata ko tawata kon ko bungo heɓugol feere waɗirte ko ɗum sattata amma ko gurno gasta ɓawa mum kon ha hande no hoyni no liidi gadi sa yalti ɗaɓɓugol ɗo lanɗam ma ndiyam tawa ɗum no weemi ha ko tawino noon ko kange ɗon a jinda e haronta idan Allah subhanahu wa ta'ala o wonira lordugol giyaɓe makko ɓen ko si a lorri hoore maɗa neɗɗo tun wawata dartade probléme woni ko aduna ɗo ɗin kanko tun haqqille makko ɗen si wona si o hoolori rabbu samawati wal ardi on o wallinori on ɗon o faabinori on ɗon kadi waɗi oɗo ceerno Ibnu Qayyim al-Jawzi rahimahullah o wi du'a ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ɓurta nafude lekkele ɗen fof ko ɗum ɗo waawi haɗude jarrabuye jippo e hoore neɗɗo ko ɗum ɗo kadi watta si jarrabuye ari e hoore neɗɗo walla ha o iwa ma o foyga julɗo on ko ɗum ɗo woni armu makko ko ɗum woni ala makko idan haray weltinagol e noddugol Allah subhanahu wa ta'ala yowo e piiji ɗin ko kata timmuro ko angal kadi hollugol njiyanka kala ko waɗata ko ngeygu ma ngu wona ngu artikay ma ko si Allah artikima si Allah jaɓali ma artikude ko adduɗa o martay ha adda ɗum ɗon kala kisan idan so jaɓima artikude ko fof ini memata ko adda ɗum yimɓe kuto ɗum hollatama wonde wona golle ɗen ko ɗe sabu kono ko watta kono ton ko ma toroɗa Allah yo okkore ta hawro yeygol ngol tun dey sa ƴetti lekki ko ma toroɗa Allah yo selline ta hawro lekki kin tun dey wata hoolo docteur de ma on e lekki kin ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi sabu si Allah dikkinalima a dikkata idan accugol Allah acca waggol ko Allah wi gon koɓe neɗɗo probléme e o zaman mo wonɗen ɗo jarraboyi ɗin no tiiɗi kono tiiɗugol jarraboyi ɗin kadi no jeeya e angal gollitirgol yimɓe haqqille wongol tun neɗɗo miijotoɗo tun miijidatako to Allah miijo ko maafagol fii ko laawima a henndaki maafo fii ko arata ko honno warata
a hendo ka wopet ɗum wiyete ko miiji tagol ko jooɗagol tasko piiji ɗin ko waɗi ɗo kon waɗi ha ɗum ɗo waɗi o ɗo himo ɓuri mi hakkille himo ɓuri mi gandal himo ɓuri mi jaahu ko honɗum waɗi ha hawya probléme ɗo si yehi ha laana kan yoolike lumbinteɗo ka laana ɓe honno watta laana kan ko wonno kanka dandata ka arɗo jooɗo hoore ɗon lumba si sayi goo aɗon tawi ko kanko tigi yooli a uppoto jam haɗa ko holli koye watta ila moƴƴa ko yooli laana kankon accata lumbinteɗon ka laana wona ya tiiga ɓe jala ko waɗi bone si ari ɓurɓema moyen ɓen perdi amma ala moyom anndu ha ngari ko probléme goy sa jalu si ɓurɓema gandal e wakkilare fi Allah ɓen heɓi oñaare amma ala gandal wakkilare honta ñinɗa hoore maɗa seytane fa alaka bakkatu to soko fayi kum to so kunni ko yataɗa fena haji makko ala ɗi ko welatama ko makko ba wiyeteɗo ko kaari ni yo o yahu fena ɗon haɗana wela seytane par ce que man nden ɗon nde mari batte ndaare capanɗe sukaɓe capanɗe diwɓe no wadde zina ɗon woltaki Allah dandu makko ba gooto jarri baɗe ɗo zina anna ha zina meeɗa wadde hari ka ko honɗum waɗi seytane ko ɗum ɗo weltamo ɗin ngol haawagol ɗon konko haaweteɗon ko ɗum weltamo kanko kadi no tawi noon moƴƴereji jani ɗi welata Allah seytane kadi ko boniji jani ɗi welatamo moko baɓɓen ko bonnata ko yimɓe janɗo ɓen ko yeddata Allah kon ko ɗum weltamo kanko kadi nayi tasgoygoy andi koyon ko gan haaji makko ala ko idan neɗɗo julɗo no hani rentade moƴƴa o anda si Allah dandalimo o wawata daɓude kono noon kadi so renaki Allah dandatamo aqul qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عباد الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولا تيأسوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اليأس هو انتفاء جذوة الأمل في الصدر وانقطاع خيط الرجاء في القلب وإذا تغلب اليأس على أي إنسان اسودت الدنيا في وجهه yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawide hande yettugol mo waɗi ko yettiremo no jeeya e ko wallata jama on nemaji wonɗi e junngo men ɗin ɗi duumo ko faala ɗen ko heɓaki kon heɓo jaɓugol tawo hiɗen e nema kala no alhaali on fewndori ma jaɓen hiɗen e nema ko waɗi ko ɓaydiɗa e nema si faalaɗa ɓuri ko wonɗa e mum ko tawno ala e nema a faaltano ko ɓuri ɗum ɗon ko ɓuri mawnude e nemaji Allah ɗin fof koko wiyete kon uttu yimɓe wo yimɓe finuɓe weeti tawi ɓe uttu hara ɓe jogii nema ɓurɗo mawde sabi dawgol ma ka golle ma ɓikkoye ma ko yaagol janngoya ko so tawi ɓuttu no woodi si goɗɗo no maafo marché maafo fi cellal maafo fi jande maafo fi ɗum ɗo ko ɓuttu no woodi taw so ɓuttu ala ɗon fof haji goɗɗo ala goɗɗo no mari teddungal oɗo ko ceerno kaari ko monsieur kaari ko ɓuttu woodi si ɓuttu ala a ƴetta rondoɗa ɓikku ma ko ƴetta rondo mo be mo hocca lawol muɗum mo jef goɗɗo mo jamanta goɗɗo a jaɓa yemoɓe hiɓe senade ko ɓuttude ɓaw maɓɓe tawi ɓuttu ala ko mboy mon ɗalata e lawa ta idan uttu ko nema ɓurɗo mawde e nemaji Allah ɗi hikki e mum ko wiyete kon cellal si ɓuttu ngol feƴƴi ko cellal si tawi hiɗa selli tere maɗen no hisi andu hiɗa e nema haysa yeeyi marsaji jaɓo Allah no moƴƴi e ma weltanomo jarnumo waɗu simo waɗama pijiɗi fof sabu si weeti la qaddar Allah tawi ala e yiide haade ma ala e makiti ma nde ñande ka
si weeti ala e nande haaju ma ala e makete ma on de ñande si weeti awdi ko hullugo de a waawali wowlude haaju ma ala e makete ma on de ñande idan haaju ma e heɓugol marché ngol taw ko taw hiɗa selli hiɗa his sina ɗon ala ma haadi goɗɗum idan ko tawde hiɗa e neema waltiɗa faala neema sa jaɓanal ɗum ɗo Allah on haɓay si a waɗi tun si jiifa ma on heewali mbuuɗi hare Allah ala moƴƴade e maɗa ko heddi gon fof o waɗnalima hay fus hare an Allah haɓɓi hawre kiitunde ko waɗi koko waawi yaade ara o itte junngo maɗa naa ko yaata ara ko ɗum ɗo watta yaha ara mbuuɗo no wadde yaha ara jawdi no wawi wadde yaha ara ɓikkol no maya ɓikkol ngo heɓo kono siko e ma an tigi rewa ko ɗum watta tama hoɗa ala ko sorande kadi ka idan haray yetten Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanenmo mo nemini en fiyo nemini en subhanahu wa ta'ala sen jarnimo o ɓeyde wa in ta'adna rabbukum la in shakartum la azidannakum joomi mo andini on dow si on jarnimo kala ko fanɗi haysi ko biriti guiño wonɗa e ƴakkude hara ngal ala beer ngal ala mayles ngal ala fus ngal ala hay ndiyam woɓɓe wurino ɗum ñande go a ɓurani laaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴude nene aicha radiallahu anha o wii lewru no darotono ndu maaya lewru ɗo kadi daro maaya tawa kadi suudu nelaɗo yite huɓɓaka mo o wolan ɗum o maƴƴi taw wi nene aicha ko ɗum wurno mari o wi ko ɓaleji ɗi ɗiɗi min wurno ndiyam e tamaro ko muñtugol tamarore yara ndiyam muñta tamarore yara ndiyam lewru daro ha maaya hala ɓe huɓɓali fourne maɓɓe yiite sabu angal goɗɗum nela sallllahu alayhi wa sallam ko bonki ko angal yiɗede ka Allah ka ko angal renare ka ko angal wakkilare ka ko angal andugol no wara tigi ɗi wona ɗum ko darndede Allah ndaare mo faala darde idan neɗɗo julɗo on o hana taƴade fi a nawni bimbi gooto o tataɓe cellal a wuri no duuɓi yewɗa selli fi a heɓali ñallal gootal ma lewru wotoru ma hitande wotere taƴor fi ɗum a woni no duuɓi ɓuri a heɓude idan neɗɗo julɗon hana yoɓare kote kon taƴare ko taƴare si a ƴetti ɗum a hikkini yeeso ma goɗɗo taw o yaasi o niɓɓitante a yalte tawa yaasa no sanjam ma na yaasi mo woɗa yiide on a yiide ni a yahay tawa image yaasi o nan wowɗamo yirde noon par ce que ko taƴiɗo a renta moƴƴe hay ɗum taƴiɗo aduna o fof hara no niɓɓiti yeeso makko kala neɗɗo wonɗo si tawi woni taƴare fooli e hoore ɓernde makko nden ko ni alhaali makko o wonta idan Allah subhanahu wa ta'ala himmo rentini en e taƴagol ngol ko waɗi wona ya a jaɓu ko yimɓe ɓe watta tiji ɗi ko Allah idan Allah le o nawyata o mayata o yahata bimbi wiyata tana waw ala ɗon sappo wona ɗum ko goɗɗo e yimɓe aduna tawata hannde so ala ɗon himo ɗo hannde janngo ala ɗo mo selli hannde janngo sella himo waawi hannde janngo nawi ɗum ko yimɓe ɓen amma rabbu samawati wal ardi wonɓe wadde piiji ɗin on oɗo o nawnata o nawyata o yahata nokkugo ko ɗum waɗi o hawjata hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala hooloramo toromo ko faalaɗa kon sabboɗa ko ɗum woni julɗo yaagal maɗa ngal si a ronki wadde ɗum julde maɗa nden e korka ma tan tun nafatama idan fewndo ɗo si e wattanali yila musiba on feƴƴe jawɗe ɗe yaha ka diina ko ɗum ɓuri hulɓinade ko waɗi siko jawdi ma ɗin jarriba diina ma tan no ɗon hiɗa e jang kono si a perdi diina ma tan haɗa ko ɗum woni perdi aduna e lakara aldande ɗum e to hiwa diina maɗa kam fanni hiɗa wawi ka hiwde hiwka siko wonti ma kin hiwirta diina ma kan hiw diina ma kan siko jawdi ma ɗin hiw diina ma kan kono watta a jaɓu jarrabu en hoɗa ka diina maɗa metta fi noon ko waɗi boy si jindi yehi ka juulirde torike du'a fi probléme refi sali fonti juuɗe torike Allah refi sali joni fottaɗa seedande neɗɗo he kodi fewno piñi sen neccere ɗi ni anda ɗo piiji ɗi naani tum ɓe wi'oɓe piiji ɗi naani tum ko on faalama yeegude diina kam sabu kala ñande mapiɗa ha yaaɗa konkanɗa piyowo ceede wiɗa satti haɗa ɓeydi sabu hanki hari ko cellal wonno no gasa ala ma ko jawdi wonno ala hande a kom ko yi dambugal naatugol yiide andi ɓe to sattende woni si sattende nde waɗi ha a konka no yinimowo yo o limane yo piyane ceede o ndaara ko woni ɓaawo maɗa
do taw e di Qur'an allazi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah be wonbe ka leydi e be wonbe ka kammu ala andudo ko wirni si wona Allah jango bimbi ko hon dum wetata andudo dum ala la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal fadlan an ghayrihi an malaika do wonbe moggo Allah ben jibril e mikael be andako watta jango anna babbe be andako watta jango ispike goddo go mo wona be do idan heƴu ka nder diina maɗa toro Allah sabboɗa yolɗe nde ɓeeɗo wonɓe e wadde ɗin samakalaji gollira sirku waɗa ɗum wona hay hunde ko ɗum no woni hunde nden ko waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kon ɗum e maaki man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallllahu alayhi wa sallam so a yahii ka limowo ka ndaaroowo siko qur'ana o kontanma siko difruwol makko ngol o waɗi siko ramuli o toɓɓi siko ceede o fii kala façon no o ndaariri o wiima ko ɗum ɗo waɗoyta si a goonginii ɗum haray a wi'a qur'ana ko fenaande so alqur'ana wi o annda a wi a wawan mo anndi nowne wi qur'ana ko fenaande e hadis goɗɗo goo ɓe maaki mo yahii ka ndaaroowo landike mo julde makko balɗe capanɗe e jaɓataake idan no heewi hannde e julɓe ɓen sattere nden tiiɗa seeɗa tun du'aaji ɗi waɗee neeɗa bokkun tun ɓe sortoɓe ɗaɓɓata ɓe yaha ɓe ndaaroya ɓe naata e sadakaaji haɗaaɗi ɗin sadaka yamiranoma lanni Allah wonaa hannde yamir sadaka قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية كل هذه كده yeeto jiyaaɓe an gomɗinɓe ɓe yomi ñinnu julde ɓe ittu sadaka kala e gunɗo min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal ɗum ɗo yonaalima Allah wi masalu alladhina yunfiquna fi sabilillah yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'a habba misal joddi ko wodani ittuɓe sadaka ɓen kon fi Allah no waywa abbere fu nde toliji jeego abbere woto nden nde fuɗa soliji jeeɗi ɗi soliwol kala rima gabbe temedere joddi ndi ko ni duubulirte si ɗum ɗum fof yamirama ittugol sadaka qur'ana ko wiya ittu sadaka fof yonayima tawi an ko tuma yaaɗa ndaaro wima ittu sadaka modi si feetuɓe noddama hatta yaha sabu ko naɓɓe jeeɗa idan haray rentoɗe renen dina meɗen kan sattede aduna mo ndaari taarika on en janggay taarika ngundal nan ko niɗa way tuma goo ara yi hoya haa fof welto tuma goo kadi ara satta haa fof ndaara tawa moodi ɗo on ala waɗo ittude ko on mo andete Allah no woodi ndaaren suratu Yusuf lanɗo misra on kon no hoyɗu noon nayi jeɗɗiɗi o hoyɗunoodi haa Yusuf waɗi firi koyɗo ngal kon ɗum wonno na sattende Yusuf wiino reme duuɓi jeɗɗi mooɗon duuɓi jeɗɗi aroweeɗo o yiyata sinte ndiyan ka hoore leydi ɗo duuɓi jeɗɗi jokkondirɗi ndiyan saaƴata on tuma koko marno ɗon ko feƴƴi kon ko ɗum ñaamoton ɗum waɗi heɓaade ga Allah no yurma jama o josi waɗi pijje projet la waɗde idan ɗum koko arta noon sattende no ara e zaman uji goo addan fof sat sa wino an fewno ɗon ko fewno ɗon newoto yaha ha yeeya dina ma ka yeeya ndimu mangu yeeya piji ɗi ko ɗon kabɗo ko Allah ko jarda ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.